Ucok. Oh. Ida. Tujab Ida, tujab. Ayo lu tahine buri ma Ucok na martong gore jene jewuni ide linggomi nala tu pestanya nakne. Dohot Ida. Ida na buri bas lang dohot. Na tu dia Ida na buri. Iya. Tu jewuni to taka mina buri. Adong sekeluarga. Pelas di sihai marborngin. Oh iya, patut dorang Ida na buri. Iya. Nyanga hurok tu ide mak linggomi rang buyaro na buri. Mahurok kya mo se mangnaha tulok ko di badu lo ni basta majalo ma disi ni karejuam maringgan nangi de ma Ucok wah mas ringgan mar dalan ulo ni kan Biru Ida. Guarna pinamar donga sahuta e rupa do kan. Jadi de ma Ucok didiru jari na di banulon ne jadi di alaman ne Daw Ida. Di wisma din ne bainonna. Bah sagabe di sini ban ya berang jari di alaman ne Aso lubang ini Ida. Torpian ini nong ro parborui. Wow ro Ida. tang na wahanya ni dah alai kan ngota uket di alaman ne di bahat Ida. Kan agak sopik do alaman nei. babuhian do di suka-suka jibu hakkan na lenan di alaman ne di banak ko lumigeleng na Ida. Betul mak. Kusugur di sahuta dulun merah. Bari wismen bari wisma me. Bahita sebagai rumah sahuta berada mahita hari panulot tadi si. Maku basiak kana perlu na di pesta kan. Dangin naruhami de mak juluk. Dunia ni dah. Alai kan molodisme di bahan berarti marketing marai kan? Ida. Marketing do di bahan. Ahit hola mangurupi dan not di si. Imani kan? Ay belum menurut tahu dia mak Ucok. Dan tebu berasa bulu di wisma di bahan marpesta dengan sahuta. Pelagi musim bulu dipakai trikon. Wah, sahuro ida mak juluk. Itu sih ho berai dia. Dia bilang bui mabukus. Agak mul benongan nih. Ala nak kan dia mak Ucok. Molo di alaman ne di bahan. Apa sih mang lepas sendiri do? Berarti dengan sahuta do makarju ih. Bui mah kita mabukus. Jalan ngabui banget tu jauh. Terhilale dah. Asadong mesti lang tu marsuk nih. Habi dia mak Ucok bulu di wisma do di bahan. Pelagi mesti dipakai trikon. Ada kok orang beda. Dan nggak bakal buat dia mabukus. Boy, dia mak juluk. Ini termabukus ini orang tong dipikirion. Patut dua bisa liling ukur hingga sumber hubes. Inarong dua niat tersembunyi. Wow, Raida. Warna pinamar pesta dong sahabat tak. Bedikan nabi malang jagal boy kurang. Dong butong songoni dia mak juluk. Na songoni mah bisa liling ukur hubes kan. Iban nasi pun hata hasuto ni. Bapak tu dua pe olu gudang udangan nirang mangakan. Tang dapat jagal. Hape naulu dak perhubes itu sama buku si. Atu pa perampok mo dilako oleh 20,000 do. Hape ngetur si di buku si hogok. Tang do pinanya lang mo di pestai. Atu pa pe mak juluk se botoho. Namang utang do nangi mak linggomi asa boy manggarara anak nai. Tong butong songoni mak juluk. Sai mahulani de songoni da. Alo nang ilangi de songoni da. Mak Ucok kope. Halakan du nama pesta gabi hoki beratan. Pahala nama. Balamat tong ida. Marhuhian ida rotuson. Bebsi sudah iba mulula. Pokoknya tem terima di sini. Bulu di wisma di pesta nih. Kebilang boy mabukus. Bereng mak linggom. Kuku cupai par wismero parketring. Iku kutimpar gane. Pas di tanggal pesta nih. Ikon huelai lah. Bereng. Asa dia lama miri reko pesta anak nih. Boy mabukus. Bereng dari mak linggom. Iku cupai par wismero parketring. Saya toko. Ilalay na po Ucok na lagi. Mulai siang nak kilaw. Tengah jam pigon ni. Dang ramu lang. Ini nak tuliro na yung law pa Ucok natin. Mang nagabi tu lapo tu kiro nak king law na yung dang nagabi di siya nang ginamit. Ang udah kami pa Ucok. Supaya mau dah ba? Udah mau Ucok. Be baru saya tahu nih. Ana tadir horo. Basa ke bili ko mula. Gili musi horo. Nama ko. Unung kiskus ko mo Ucok. Eta mo jauh-jauh. Ba mo dah ko jo. Amali hini ho. Ala ni no makana gali yaw. Male song dir masuk po Ucok. Ajem pigon. Masa dang mga dubi sa nakani? Oh, lo mau Ucok. Boleh magam ko. Dang mga dubi yaw. Ana tadir horo. Makan dang mga dubi ho. Mulai pihong ato bor ngikian ni.
Berarti nasa labu tua kadoh kan? Daw mo ucok. Nasi jebun yang kita dua mana manggukuni. Wala sa ni rape ho. Atong malusuhula sa jebon yang kita do ba sa tok borngi ko mulak. Dang mga dupin ni mo homse. Baru sini dua. Mana mak ucok. Maka nagi warung ino mulak bosu kita non olon no gabi juk hama Amerika lagi. Bahasa ke bijuk roh ako. Manang nagay berbeda do hamu disi. Ben nagay bililik ko mulak. Dang na berbadai hari mak ucok. Sa sitong na nakaningan, ni katok do mulak si jebun yang kita. Usaha do tiurar do berangkat terus ini. Ali bisu do mak ucok. Mau dok nakki. Cong ni bada anggia. Mulak maju ate. Ni kudu angkite. Roma angkite bedok nami dokot. Ai be maju bang dah. Basi tur mulak Jolo mah maju ida jo. Ngamang halu panggim di daburin na. Oh, lo tahe na aku kan. Upai mah. Olo, di bereko di sidong ruang giborwi. Isi do memang jawi baru. Laure mantu dia pur. Bagi maju. Upai memang betul. Sayom nai kan. Sokon na so. Adong ang ida pala kon narakku. Baru dokon. Sokon no meba anggia. Mulak maju bah nong ke mi pabrong kun mulak sa tanu tu jabu. Niku kan. Apa maju ban. Jolo mah maju ida. Inang diktem sayangan. Ali si pikir-pikir. Jolo mangan mulu si nak kering ada sejak sajum na lewat nak guru mangan. Ali sokon lo mangan lupa. Sokon na so arong rubigi malah tak ida pun narakku kan. Sokon na so rudo nang pala mang panggorengan. Ada yang masuk na lago. Narakku titi mau cok. Jadi ali positif du pikir aku. Atahe ada nama nur jadi donok kalau narakku. Saya sok ni motor si dokon angit itu. Atong boleh butuh horo song ni nang adong mo panggoreng bahasa yang turmulak ko. Ni adong urusan nami do akang menung dang itu yang menakin. Ibadah mau cok. Tong ming ay malay hulala ate terhilala narakku ape sok ni ay betul. Jadi dung sebelum pa golek-golek dung golek nak kinar hubereng kan. Hubereng mangga uru pala kisude. Atar-atar pura-pura malah tukar mandi. Hubereng mah dah kan omang naik lupa. Hubereng mutin cong dah buka itu ni kamar ni. Isi dia bodoh-bodoh lagi. Nggak dikebusi halaku dan narakku. Ujungnya tinggal rumah lagi bidang mangan aku. Tapi baru weh. Bah. Jadi mula ko habis jabun yang kita. Dang nang permisi uto lagi. Dang dibutuh hoy lagi humula. Tahu permisi itu sih. Apa orang permisi itu sih? Aku nang dibutuh lagi lulun nak lagi. Anggi sila budung anggi songo ni. Orang netar lihat na umangan. Orang paling dok songo ni. Kenapa lah saya huirim calangon ni? Ali, takin na ya bang. Jual mak kita amang lupa gimana. Nang ko apa sih orang ilok pak? Maksud ni coba. So ni may batu ho. Mulai siyak ko sidang nang ko dilihat ko mangan sampai betul ngapor ngik ko mulai tu jebon. Tutu matutuang di sire ko nang kini. Ang sire ko tanong so niya. Maka na jutir wak ko di bain. Ay nasuko pengurok ko. Ho malah tu si manggop nganik ko. Alay sayo suruh ho. Tang na pala ko si jagal binan na. Boleh ikan asin. Indomie. Alay ka nga pala tu ijajihon. Takun na ya bang. Jual ba kita? Amang alapag din di daburin na. Nang ko tenhutin ko sarong dijal-jal di si. Ay ho, kanya pa utsyo. Di boleh jil-jil hetin huting sila ngomuro. Memang nang nagabial lang ko. Alay kan ima jus tila na. Siya pagdokon na dito. Itu tuang gitu. Wah, itu dia ke basong ni tu abang. Alay bal ni hanta, baharin. Rora lagi nong tu pesta. Anak ko bodo-bodo mang naro. Ila kusuk-kusuk ba ito nga mali. Ro, daw. Eta ba majudak kusuk nga mali hinaw. Tong soni beta masuk. Boleh, man. Ro, daw. Mga masuk. Patuloy ba siya? Anong gabi mo?